reka tukwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bya Bizaza TV Rwanda. Reka mwifurize ikaze ukoze subscribe aka kanya, ndagukunda kandi ndakwishimiye. Ikaze nawe kandi wayikoze kera cyane ukayikora ejo cyangwa se ejo bundi hashize, ndakwishimiye. Nkwaye ikaze n'undi mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Igitondo cyiza kuri mwese, igitondo cyiza ku mubana namwe, igitondo cyiza ku nshuti n'abavandimwe. Uyu munsi turi ku itariki ya 2 n'ukwezi kwa 4. Ijambo nakubwira nuko ugomba kubaduka ugakora ukiteza imbere ukirengagiza abakuvuga ndetse n'abakuvuga nabi. Nitwa Nshimiyimana Eric. Ishavu muri Somalia aho umugabo yavuze ko ari we yarongoye umwana w'imyaka 8 yari yabuzwe irengero. Uyu mwana yari yaraburiwe irengero, ariko baza gusanga umugabo we yaramufashe aramurongora amugira umugore we. Ni inkuru isa naho arakasamutwe cyangwa se inkuru isa naho ibabaje mu bijyanye n'umuryango ndetse n'iterambere. Mu Rwanda ushobora kubyumva ukumva ni ibintu bisa naho biteye agahinda, naho kandi uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda wabyumva ukumva ko ari ibintu biteye agahinda. Ibyo kandi birashoboka ko byaba no ku mwana wawe cyangwa se umwe mu muryango wawe. Rero uyu munsi reka twumve inkuru, ariko ikiraza kugufasha no kuza kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze, uko ubuzima bw'umuryango buhagaze, uko isi ya none muri rusange ihagaze. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Ukomeze kuri subscribe, ukoresha maze ibiganiro byacu na documentary bikugereho umunsi ku munsi. Waba uri mu Rwanda muturikize kuri 30 ndetse n'intara nyine n'umujyi wa Kigali, muhaye ikaze. Uri mu karere k'Iburasirazuba n'ak'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya, Sudani, Central Africa, South Africa, West Africa, North Africa, mwese ndabakunda kandi mbaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Hari n'abandi kandi bakoze share na subscribe ku biganiro byacu bari kota amasimbi, ubwo ni muri Amerika, Bwongereza, za Canada n'ahandi hatandukanye. Mwese mbahaye ikaze mu muryango mugari ukwiriye wa Bizaza TV Rwanda. Uburakari rero bwakwiye muri Somalia yose inyuma yaho umwana w'umukobwa w'imyaka 8 yonyine yari amaze amezi 6 abuzuwe, yaraburiwe irengero, atowe abana n'umugabo yabuze ko yari yamurongoye. Uwo mwana rero umuryango wiwe wari wavuze ko wamubuze cyane, ukaba waramuburiye irengero mu ntara yigenga. Muri bimwe kandi tandukanye byagiye bisohoka ku mbuga nkoranyambaga byagaragaje ko ababyeyi bari mu gahinda, amarira ari yose ko uyu mwana yabuze. Biruka byabaye muri Poland mu kwezi kwa Nyakanga guhize cyangwa se kwatambutse. Ibiro byagiye bibabaza imiryango itandukanye, yaba ivuga rumwe na leta ndetse n'itavuga rumwe na leta, yaba imiryango itandukanye mpuzamahanga nka za société civile zagiye zibaza aho uyu mwana yaba yaragiye. Inyuma rero y'amezi atari make cyane byamenyekanye ko se w'uwo mukobwa yari yemeye ko arongorwa n'umuntu ukuze cyane yitwa Sheikh Mahmoud. Uyu rero akaba ari we wari waratanze ubwo burenganzira. Abajijwe rero umutekano cyangwa se abashinzwe umutekano bikurikije cyane, bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko babona uyu mwana, maze binjira ku rugo rw'uwo mugabo mu minsi ishize, banze binjira ku ngufu cyane bakoresheje imbaraga z'umurengera, kuko we yari yashatse kwanga ko akinjira, maze barinjira. Bamaze kwinjira binjira mu cyumba cy'uwo mugabo, maze basanga umwana w'umukobwa nimwe ari mu gahinda, nawe byaramucanze.
ibyanditse rero byateye uburakari benshi, byagiye bisohoka mu bitangazamakuru, byateye uburakari benshi ku mbuga nkoranyambaga, harimo ibi itandukanye cyane cyane nk'imyigaragambyo ndetse mu murwa mukuru wo muri Somalia hariya muri Mogadishu, benshi bazamuye amabendera ndetse n'ibyapa bigaragaza ko rwose uko ari uguhohoterwa. Uyu mwana bamusanze mu cyumba yarababaye, agahinda ari kose cyane kuko ntago byari bimenyero hariya muri Somalia. Byavuye rero imbere cyane maze bituma abigaragambya binjira mu mihanda ndetse n'amategeko atandukanye hariya muri Somalia akingira cyangwa se arengera abana, mu gihe kandi kugeza ubu ngubu nta myaka runaka umukobwa atarenga cyangwa se atajya arenza kuba yakinjira mu gice cyo kuba yaba umugore ngangorwe. Hariya muri Somalia byagiye bigaragara kenshi cyane mu mateka yatambutse n'ubu ngubu ko nta myaka ishyirwa ngo umukobwa arongorwe. Ubu mu Rwanda bizwi ko mu minsi yashize yari imyaka 21 umukobwa kugira ngo abe yashaka cyangwa se kuba bakemererwa mu mategeko y'u Rwanda kuba yaba umugore cyangwa se umugabo, nubwo bagiye babivugaho ko ku myaka 18 rwose igihe byumvikanyeho, igihe byabaye ngombwa rwose ko umukobwa yakuba ku rugo ababyeyi bakaba bamwemerera. Hanga rero mu bihugu byo hanze usanga rimwe na rimwe bitewe n'imico imyitwarire yaho biba bigoranye cyane ko umwana w'umukobwa rwose yarongorwa mu myaka iyi, usanga 6, 8, 10, 15, 20, mbese umwana niba umugabo yumva amushaka aramurongora, wumva ariko hazamo guhohoterwa. Umwana w'umukobwa ntabwo yakagize igihe cy'ubukure, yaba niya misemburo ishinzwe kumufasha kuba wenda yaba mukuru, imwe n'imwe ntabwo aba yagakuze, nyine abagikeneye gukura, abagikeneye kugaburirwa, abagikeneye kuganirizwa, kwitabwaho ndetse no kwiga muri rusange. Rero ikibabaje kuruta ibindi byose, iryo bara ubwabyo ni bivuga ko umwana yanyurije cyangwa se yanyurijwe nuko umuryango wiwe wamaze amezi utazi iyo yagiye. Faduo rero Ahmed, umukuru w'ishyirahamwe riri mu ya mbere cyane akomeye muri Somalia mu kurwanira amateka atandukanye y'uburenganzira bw'abagore, Somali Women Vision Organization, niko yabwiye itangazamakuru nka BBC ati rwose byaratubabaje kandi byaraturenze, twabuze icyo dukora nyuma yo kuba umwana yarabuze, gusa aho twamuboneye twasanze ari akumiro. Akomeza agira ati turiziye ko inzego zibishinzwe zizafata ingingo y'amateka ibereye, ariko nyamaza amateka agena akanarengera igihe cy'umukobwa cyangwa se umugore wo gushaka kidahari hariya muri Somalia. Kubwa se wabo rero uwo mukobwa w'imyaka 8 wari wafashwe n'umugabo yarongoye, yajyanwe imuhira iwabo mu gisagara cyangwa se mu gice cya Bosaso muri Nyakanga rero cyangwa se mu mezi ashize, n'umugore umwe bo mu muryango wiwe babanaga baramwakira. Umugore yavuze ko kandi aherekeje uwo mwana mu rugendo rwo kujya kumuramutsa, ubundi ise wabo nawe akagenda amuherekeza amubwira amagambo y'ihumure, bamwumvisha uburyo nyine ubuzima yararimo busa naho ubugoye. Mu mezi rero cyangwa se mu kwezi gushize hagaragaye video ku mbuga nkoranyambaga yerekana uwo mwana ariko avuga ibyo yagiye avuga bitandukanye, ariko anagaragaza amagambo y'ishavu yo mu gitabo cya Korowani. Umuryango rero uyu umwana w'umukobwa cyangwa se aho uyu mukobwa avuka, ubwo nyine waciye utangura cyangwa se watangiye ako ugenda ugaragaza uwo mwana akababaro yahuye nako, ndetse kandi no kugenda agaragaza ibikomere yahuye nabyo, byabaga biri ku mubiri, ibi n'ibikomere biri ku myanya myibarukiro itandukanye, uko byagiye bimubera. Urumva ko byari ibintu bibabaje cyane kumva
ko umukobwa w'imyaka 8 rwose yarongowe cyangwa se umugabo yamushatse akamugira umugore we. Ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Bagire kumenya rero ko ari mu karere karimo abana n'uyu mugabo Sheikh Mohamud ko babana mu rugo nk'umugore n'umugabo. Sheikh rero Mohamud ubwa mbere yavuze ko yigisha uwo mukobwa Korowani gusa, nta kindi yamutwariye, nta kindi yamufatiye kumwigisha Korowani. Ariko amaze kwitwarirwa mu mategeko yaciye cyangwa se yahinduye ibyo yari yaravuze mbere, avuga ko yari yararongoye uwo mukobwa babyumvikanyeho na se umubyara. Kimwe mu bintu bindi byababaje abaturage hariya muri Somalia ni ukumva ko na papa w'umwana cyangwa se w'umukobwa nawe yabigizemo uruhare kuba uyu mukobwa yatwarwa ku ngufu ngo agiye gushaka. Bajwe rero n'itangazamakuru ritandukanye cyane cyane ryari rihari cyangwa se ryanditse iyi nkuru ni BBC, yagaragaje ko yasobanuraga ko kurongora umwana w'imyaka 8 Sheikh Mohamud yavuze ko imigenzo y'intumwa ya Islam Muhammad hamwe n'iy'ishuri by'iyumviro ryabyo rwose rya Shafi yemera ko kurongora umwana ko byemewe hano rwose. Urumva ko amategeko n'amabwiriza cyangwa se imigenzo itandukanye y'intumwa y'Imana Muhammad n'ibi byemera, ndetse n'iri shuri ryabo rya muri Shafi cyangwa se imyemerere ya Shafi ikaba yemera ko umwana w'umukobwa mutoya rwose yemerewe gushaka. Urumva yafashe ya mbere ayerekeza kuri uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 8 ati ndakurongora. BBC imaze gushaka amakuru atandukanye yatohoza ifatiye ku bandi batandukanye cyangwa se ku bayobozi aba Islamu benshi atabyemera ko ibintu rwose Sheikh Mohamud yavuze ko yarashimuse uyu mwana w'umukobwa bitemewe. Ntago yemera ko ibi bintu Sheikh Mohamud yavuze ko byemewe mu mategeko ya Islam cyangwa se mu mahame ajyanye na Muhammad cyangwa se intumwa y'Imana Muhammad, ko rwose ibi ngibi yabikoze ku mbuga ndetse no kurenganzira bwe atari bijyanye no kwemera kwa Islam. Igipolisi rero cyari muri Poland ndetse n'abategetsi batandukanye bayobewe cyane n'amateka atandukanye cyangwa se n'amategeko hariya muri Kazina mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, batangiye kuba bakinjira muri iki ikibazo kwa 25 n'ubundi Werurwe, babiva imuzimuzingo kugira ngo barebe ukuntu umwana nawe yahabwa uburenganzira bwe cyangwa se yahabwa icyo amategeko abivugaho. Gusa rero uwo mwana bagiye kumuvana mu nzu y'uwo mugabo inyuma yaho umuryango wiwe watangiye kuba urira unavuga ko rwose umwana wabo bamukeneye cyane. Urumva nubwo ibyo bintu byamatangiye kumenyekana yaba amategeko na polisi ntago bari bakamukuyeyo, ahubwo umuryango warabibonye utanga ikirego mu bijyanye mu butegetsi bwariya muri Somalia. Rero uwo mukobwa ari kumwe n'umuryango wiwe nk'uko igipolisi cya muri hariya muri Poland yabwiye itangazamakuru muri rusange. Hatangiye rero amakuru atandukanye y'ibyihishe inyuma ndetse no ku butegetsi hariya muri leta hariya muri Somalia ngo barebe ese n'iki bakora kugira ngo abana b'abakobwa bakomeze guhohoterwa bene aka kageni ndetse no kurongorwa bakiri batoya, barebe ko byibura bahabwa uburenganzira, bahabwa amategeko agomba kujya aba arengera igihe bahuye ibibazo n'ibingibi. Rero mu makuru atandukanye cyane cyane nk'agiye atohozwa mu mwaka wa 2020 n'ishami rya ONU ribara ibikorwa bitandukanye rigaragaza imibare impuzamahanga, igaragaza ko muri leta ya Somalia hariya muri Somalia 35% by'abagore bafite imyaka iri hagati ya 20 na 24 mu gihugu barongowe imbere y'uko bagiza imyaka 18 y'amavuko. Muri make abagore bari hagati y'imyaka 20 na 24 bari kuri ikigero cya 35% mu mwaka wa 2020 ejo bundi rwose baronguwe
mbere y'uko bagize imyaka 18. Urumva bari muri iyo myaka 8, 9, 10, 12 kugeza kuri 18. Abo bantu kuva ku myaka 18 kuzamura ni bake cyane, bari ku kigero gike cyane cyo kuba bararongora. Urumva ko abenshi 35 ni nyinshi cyane mu gihugu, kuko n'ubundi usanga abo bana b'abakobwa ntabwo baba ari igihugu cyo gifitemo abana, abagore, abagabo. Usanga rero aba abana nabo bihariye hari ikigero runaka, wenda nka 40% mu gihugu. Niba bafite 40% mu gihugu, ngayibaza 35% by'abana b'abakobwa aribo bafashwe ku ngufu. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kandi uburenganzira bw'abana urumva buravutswa, yaba kwiga ndetse no gutekereza umuryango, guteza imbere umuryango babakomokaho, ni ibibazo cyane. Rero mwaka 2017 naho nuko ikigero cyari kiri kuri 45%. Babana bari hagati y'imyaka 20 na 24 bashaka cyangwa se bagaragaza ko baba barashatse batari bagize imyaka 18, ho byagaragaye ko byibura byari bihagati kuri 45% mu gihugu hariya muri Somalia. Urugero rero rutandukanye cyangwa se urugero rwamagana cyangwa se rugaragaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu hariya muri Somalia. Urugero rw'abarongorwa cyane ari abana ruvuga ko byinshi cyane hariya muri Somalia ruri ku rwego rwo hejuru cyane. Harimo kandi byinshi bishobora gutuma abana b'abakobwa bashaka bakiri bato cyane. Ibigaragara cyane ni ikibazo cy'ubukene kirariya muri Somalia. Ubukene kuba umuryango hagati y'abashakanye umugore n'umugabo, ibijyanye n'ubukene rwose biri kuvuza ubuhuha, umutekano muke ndetse n'imigenzo itandukanye imwe n'imwe iri hariya muri Somalia, ituma abana b'abakobwa bakomeza kuba bafatwa ku ngufu, abandi bagashaka rwose batari bagiza iki gihe cyo kuba bashaka. Mu kugerageza rero guhangana n'iki kibazo, ubuyobozi bwa Somalia buyobowe n'amategeko cyane, ariko abagore ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikorera muri Somalia cyane nk'iy'abagore ndetse n'uburenganzira bwa muntu, umwaka wa 2023 bwatangaje ko hagomba kujyaho inama rusange ndetse n'inteko ishinga amategeko ihuriweho n'amategeko agenga, agatanga kandi uburenganzira bw'ikiremwa muntu, akarengera cyane abana b'abakobwa ndetse n'abagore muri rusange. Ariko ibi ngibi nubwo byavuzwe ntabwo byigeze bishyirwaho ngo byibura ayo mategeko yongera azamuke cyangwa se akorwe, cyangwa se byibura uyu mugore yongereye ahabwe ijambo muri Somalia. Yongeye yumve ko n'ubundi ari umuturage usanzwe agomba kugiza imyaka runaka yo gushaka. Ibi rero bigira ingaruka mu muryango n'iterambere ry'igihugu muri rusange, nubwo wenda benshi tutatubyumva ko kurongora ari ibintu byaho ishimisha mubiri, ari ibintu bisanzwe, ariko ni ikibazo gikomeye cyane kuko wa mwana w'umukobwa iterambere rye riragaragara risubira inyuma, umugore ubuzima bwe bukaba burangira aho ngaho. Reka mbashimire rero, nitwa Nshimiyimana Eric, ndabakunda cyane. Ibi ni ibiganiro bya Biza TV Rwanda, nibikunda gikomeza kuri subscribe, nayindi nteguza naho butaha.